dusanga umugore wavutse ku tariki ya 8/0 umwaka w'1993 avukira i Buruseli mu Bubiligi. Ni muto mu myaka ugereranyije n'abandi twagarutseho hejuru. Nta wundi ni Ange KAGAME, umugore uza ku mwanya wa mbere mu bagore bakomeye mu Rwanda. Ibi birasobanutse cyane kuko n'umwana w'umukuru w'igihugu, Perezida Paul Kagame, akaba kandi akora mu biro bya Perezida w'igihugu, Presidence. Uyu Ange KAGAME ntiyigeze aboneka mu ruhame kuva mu bwana bwe bwose kubera umutekano n'ibanga bye, ku buryo amakuru ye menshi atagaragara cyane mu itangazamakuru, cyangwa se n'uwakubwira ko ayazi yaba kubeshya ikinyoma cyambaye ubusa, kuko n'umuntu utabona inshuro nyinshi yagaragaye mu ruhame rw'abantu benshi. Uyu amashuri abanza yayigiye mu Rwanda, nta yisumbuye na kaminuza byigira muri Amerika. Kuva muri 2008 kugeza muri 2011 yigaga muri Dana High School, ishuri ryigenga riherereye Wesley muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahasoreza amashuri yisumbuye. Naho kuva muri 2011 kugeza muri 2015 yari ari kwiga mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza, Bachelor's Degree mu bumenyi bwa Political Science ndetse n'ibijyanye na Afurika, yiga muri Smith College muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi. Nuko muri 2015 kugeza muri 2017 Ange KAGAME yagizwe umuyobozi wungirije w'akanama gashinzwe igenamigambi n'ingamba, Policy Analyst and Strategy mu biro bya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda muri Village Urugwiro. Muri 2017 kugeza muri 2019 yize mu ishuri rya mbere rikomeye ku isi ryigisha iby'imibanire n'amahanga n'imiyoborere, School of International Public Affairs CIPA, muri kaminuza yitwa University of Columbia riherereye muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rizwiho gutanga amasomo arimo politike, ubukungu n'imiyoborere, ahakora impamyabumenyi mu byitwa International Affairs, ndetse muri uwo mwaka yitabiriye gahunda ya Small National Platform igamije gutyaza specialization, ubumenyi ku iterambere n'imiyoborere y'ibihugu bito. Uyu Ange KAGAME ashobora kuvuga neza indimi eshatu adategwa, zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza ndetse n'Igifaransa. Yashakanye na Bertara Ndengeyingoma, bakaba barabyaranye abana babiri b'abakobwa. Imfura yabo y'umukobwa yitwa